bafethu lento ye-borderless Africa iyatrenda. Wonke umuntu ufuna ukuthi i-Africa ingabe nebhoda, abantu bangene bachanase baphume bangene. And yonke lento ayenziwa ngoba thoyi i-Africa kumele ibe borderless. Sikhuluma ngoba sonke sifuna ukubuya la e-Africa. Asiyeni simele iqiniso once uyenze ethi noma iSouth Africa ithi yes accommodate is-accommodate ngeqiniso, singas-accommodate ngokuthi thina sithi sifuna ukuba borderless. Ngoba manje mangathiwa now i-Africa is now borderless, ucabanga ukuthi wena amazwe ase-Africa azosuka egcwala ku azogcwala la e-South Africa, wonke umuntu uzobuya la e-South Africa azogcwala la e-South Africa. At the end of the day South Africa izosinga ngoba right now iSouth Africa iyaminzi inezikolodo, ibhekene ne-corruption leyo nathi esibalekeleyo. I-youth ayisebenzi, abantu bafundile abasebenzi, ama-visa a-rejectwa pheshe. Bafowethu asiyekeni le ndaba yokuthi borderless Africa lokuthi Africa must unite. Nalento enziwa yiBotswana leyo ukuthi nefuna uku-approve ukuthi amaZimbabwe nabe ngene ephume border without showing any document. Bazosola ekugcineni, bazosola ekugcineni. I'm telling you. Okay, let's say manje i-Africa yas-accommodate, isinikeza ama-permanent residence, siyabuya siyahlala. Angeke izisixoshe, sizosuka sodwa sesibaleka sesibothi no iSouth Africa iphelile, iyakhulelwa, abantu baningi, umnotho awukho, nothing, ayikho into ehamba. Asikwazi bafethu kuzothina sisukele emazweni ethu sizohlala la eSouth Africa ekubeni besogola, ekubeni thina into omele siyenze ukuthi siyelungisa amazwe. Yili qiniso, masingasuka manje thina siye emazweni ethu siyohlala emazweni ethu, I'm telling you asifi. Akekho umuntu obulawa indlala eAfrica, akekho umuntu ongalala engadlanga eAfrica ngesikhathi samanje. Iyo lento omele sibeyazi thina, singathi borderless Africa. Africa must unite. Africa is united. Ayikho awekho amazwe united njenge-Africa. Okay, let's say visa free. Mangathiwa okay, visa free Africa, kuyazwakala kungabi ne-visa, umuntu angene nge-passport apho. Mayezosebenza elizweni angene nge-permit asebenze. Okay, let's say manje iSouth Africa accommodate for only 5 years. 5 years only is accommodated. Mathina sibuyele emazweni sesibona ngoba mayingasi-accommodate iSouth Africa ithi okay sizol accommodate for 10 years. Thina within a year sizobuyela soda sesibona ukuthi no iSouth Africa kusena fako. Sobe sesibaningi, ubugebengu buzoba too much. Sizosihambela soda. Siyothola sokunjani le esibaleke khona i-corruption. Bosala bezidapela, bezichanasela, bezenzela everything. Zonke izinto ezibhilonga ku-state siyothola sezibhilonga kuma-individuals. Aku-government futhi. Aku-ruling party. So bafowethu asilungiseni ilizwe, especially thina youth. Yithi esine-vision ngelizwe, yithi esinempilo ende emhlabeni. Umgabu bephethe kithi le ezimo, bekuphethe umgabu. Okhokho bethu bafele ethembeni bezitshela ukuthi kuyoba right. Mina ngakho abazali bethu bashona, youth iyashona, ithemba ukuthi kuyoba right. Ayikho into ezoba right ungathathanga action. I'm telling you. Ayilikho elizwe lizoba right as long ungathathanga action. Le ndaba yokuthi Africa must be united in nonsense. Singazoba united la eSouth Africa. Let us go be united in our own countries. Cabanga wena mangathiwa siyalungisa amazwe ethu onke abaqini. Ama-South Africans mayevakashele eZimbabwe, I-experience i-beauty of the country, I-experience i-beauty of izimo. Ma-evakashela kuphi kuphi, mana usuke eZimbabwe usiza la ubona ubuhle be-South Africa. Hayi ukuthi uyazi ukuthi okay ma-cross i-Beitbridge border post uhlangana nendlala, uhlangana nenkomo ezigcwele istarada, ama-pothole all over, first thing akuna petrol. So zathi borderless Africa, laba abanye bazo-experience kwamanye amazwe. I-Africa inhle kabi, i-Africa inhle, i-rich ngendlela yokuthi I don't know ukuthi why abantu bengenawo umbono ngamazwe abo, bazoba nombono okuba united iSouth Africa. Singaba ama-Africans agcwala i-Africa, sizodla thina sodlala sodwa ekugcineni. I'm telling you, kungasekho ukudla, ingasekho imali. Come on guys, lento yokuthi Africa must be a border. Sanibonani babukeli, nangubhodi la ukhuluma kodaba olukhulu la ukuthi le ndaba yokuthi Pan-African mayiphele uyaxwayisa ngoba uthi bonke abantu makuthiwa i-Africa i-borderless, abantu bazogcwala khona le-South Africa. I-South Africa iney'kweleti ekumele izikhokhe. Bonke labantu abahlala la mazweni ale-Africa bangathutheka beze la e-South Africa, bazogcwala la. Nale ndaba yaseBotswana ukuthi ivumele
iZimbabwe kube sa-free. Leyo nto leyo izobabangela inkinga le eBotswana. Mbukela, awubuke nansi ividiyo bese ube wakho umbono ukuthi uthini ngale ndaba ebekwe lo bhuti. Sibone hlangane evidiyo elandelayo. Bye bye.